Ni tariki mugwanja mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2025 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru ketheka mutegeri. Amona nteto iria nkureterete ni MC bamwe ba Meru kwariria utumiri bobo bwa kigina kia Meru ndi ngavana Kawira etete MC bonthe muchema ni ukubangira mirandi ya Meru. Ekuruntere chakare kwariria na muthuro makarika jana kwinyangwa kiwendo kuongereka. Achiari gutariria mathina bagukurukira kagitene gaka machoka ja cukuru bakiromba arimo kukabanira nabo bachwe bisi. Profesa Kindiki gwita mukana kiria kandarathi bara bagutuma mirandi ya thirikari karema akiuga uthao bote kwendeka ngugine. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chetu chikambiriria athaiji. MC wa ward ya Njia Mwendali na wa mao wa Duncan Kangwana ni baritete ugebwao gukonia riboti ya mwerekeria wa bajeti iria yumirite ya kuonania Meru erinera nduria akandarathi ria bilioni 1.2 baugite mbeche cha mirandi ya weti na mbere ni chenyangitwe bunene na mbecha inkai iria chietete ngugi chitirite gisigo bunge kia Buri. Nawe MC Mbiuki akiuga Kawira ni abati kuthingatira budget kuringana na buria mbecha chiathuritwe. Marion Karugi ni agutwambiriria cio. Ya riboti ya kumobisini ya controller wa budget kumireoro na kaunti ya Meru kuonekeri na marando ya manene ya makuru kana pending bills. MC wa Njia na urani munini wa speaker Mwendali wa mawa Duncan Kangwana na waigoji West Mbiuki ni bona nite kurea kwanirwa kuo ni ondisio watu wa mirandi ya witi na mbere mwana kwithirwa bathulirite bakimeneria ngavana Kawira no ntubwa kwerekeria mirandi ya witi na mbere ruterero mwaki Buri. Controller of budget akuthibitisha ingi turaitwa MC tukwaria ngwetekia control of budget utiwonde akurepresent ndene Meru mbese cionthe atumirite kwendia sub county imwe kana constituency imwe Buri yeyilera number 2 from more than 100,000 million ingi ni Tigania West iyo yereti muno etumiri mbesa milioni 8 kumaanisha utibu twetheretwe igembe south we almost zero maua utebi tuonete ni twambanjetete mbesi nyingi muno cia cibitari cia kubwithia tauni ya Mount Drainage cia kubwithia barabara stadium barabara cia mashinani kuja Doi kwa ana baba ithindaka baba setha misetho mini tube misetho machine cia kuthambia ngari and nothing has happened. So nkwenda kwira antu betu tutikira ki tolelia intobya Meru bikire yawa and very soon nkya ringi kya antu bako ba tauni and be mwerekera rare nginda bere bakara taxi tengwe bakuritiro na nyabo ibona teyo and I'm coming again to meet with them ndibere the way forward no tutumya ku fund thirikari utibutu kuona kiyo no tibutu kuthithirwa bila getu kuona nanga tukirumawa na twesalawa project ire nyingi baatu twangirite ki programu yetu tweta program based budget Kawira na diverted akaendea saindi mwaki so iromba ira kwa ire na nkira kariba Njia winkambria weta ground na tukabwithe mishemani nyingi muno na ntura nkira ntura kintu kira twekirite na tumikia kwethio weekend akari na babangu ate weti into bira twekire no nturi tubangambia tisha Kawira Mwangaza na tishi yake abanga wa kwenda so itue Meru iti sawa sawa na Meru ibaronere na kwambira ruyo tuka Meru directions emantu amangi muno so kethirwa mtu arare aritambia shakiri itakuritangwerie mwake then kutena maana Meru bare assess tuende no ntoko na discrimination ke uritingwe ba thirikari ya Meru County indonire ngavana akiuga akaronji project cia barabara on Thursday abo centro cia worth 640 million which is also a good move and ankiuga mbeca iji as the assembly no tu twakurukitie
na twakurukitie kiri budget twitaga itemized budget na itugwitikia nkinya njira iria iga follow the budget line ora twekirite no tutugwitikia kuri na muntu na authority ya change the budget once it has been approved. MC Mbiuki ariwa kinyaro wangirwa kithomo kiri wandikani bwa arimu ba ECD rutithiritwo rukiolelua kwina deficit ya arimu more than 7,700 by ECD classes na kiri budget ya last financial year netwekirite mbete chia 90 million cia recruit arimu ba ECD kwa twengienda no tune twaugete bandikwe arimu 600 twengienda ntuko kinya ngavana kironchi barabara with all due respect nere amero arimu nere department of education ga press request kana advertisement kere public service commission county public service commission nekenda arimu baraba ande kwa nekenda twetha tutina thina chi arimu ba ECD kaiteni okau ni bamenerete bamwe ba bunge ba Meru baraba kwa ni batharikire a siasa ba Meru ario Kiraito Murungi Peter Munya Mithika Linturi na Kathuri Murungi bakiwa ni bakorwa na itikia CS waro engineer Eric Murithi Muga atongori betu be weshima muno Mheshimiwa Kiraito Murungi, Mheshimiwa Peter Munya, Mheshimiwa Mithika Linturi na Mheshimiwa Kathuri Murungi the senator. Sunday itonere MPs babanganite bobwea kenda beyo barumanga Meru bebe tairumi bya all type of insult haini atondobera boibo atongore hoto nabo na tafadhali ibawe heshima rariro utoto ibwa Munya Kiraito na Kathuri na Linturi bakolomete bathuke muntu nyoriko bawanga muntu no mengwena uteba kuronwe so atongori beto boitwe twanya bathatira Meru bowetete boya uti muntu bakuronwe bati tukwenda itukuwa ora wikuto mu support ninya Eric Moi tunampenda ni waziri wetu ninya witu kwenda kuibo uwepo wake kuhusu Meru kitha Meru tete boya atongori ba Meru bondi bowetete boya so shame ke barabaruma atongori bau nkiripotera Weru TV kumembe Bitomarion Karugi wa Kenywa. Gavana Kawira Mwangaza ni atumite baruga kiri mbunge ya Meru gukurukira metha ya speaker na kugwata ugeni MCA Bonthe 69 gukara methene mwe kenda kubangira mirandi ya Meru kuringana na baruga iria tuonete muchemanio juju juria ni jwa kunyunyanira chai ya rukiri ni jwa tariki 9 iri aramisi ya kiumia giki bogwetera na ndene kuona kethera MCA baba bagachumiria gukiririkanwa bara baingi bao batethagirwa bakigwata mbaru utongereria bwawe. Nawe MC wa municipality Caleb Mutethia augite kwaga ngwataniro Meru nikyo gitumi gutina maendeleo maturene hariuga ria muthia atongeria ba Meru bakarire nthiguru na rais gutigintu bonere ende rukurwa gisiasa ni rurwaramire nkuruki ni arombete kiri muchemanio jwa Jumaa juria juitani ni senator wa Meru Kathuri Murungi kureta ngwataniro nikenda guchokaniria kaunti u Muthuru Muriuki na Rugonoru. MC wa municipality Caleb Mutethia na jumiritie na kwithwa kiarire manthitike mucemanio radio kinisi Meru Kathuri Murungi kigona kujugwata mbaru gitumi atongiri babiri kwija amwe na gutika gucienda na kwarire manthu ja mukari wa Meru kwina manthu amingi kugwa kwina ikaro bibingi bigwekwa atongiri bakwenda tukarande twaraniria na uni as Caleb I totally 101% go support gikaro kira gikurwa gikwa gya tariki 10 nuntu antu ba Meru bakarande bagachuria ala twitirite ja Meru wombe ikuona tutitite bwega. In fact ndratega TV ne the other day nkona aitwa Wandani akiugorea mirandi ya stima bechirira lombi almost 10 billion iretire 6 billion cheta kirenjo ni moyo onde nanga achuria adra ukera kutha mtura na kumbi kwalegi TV akauga bo ibombi tikurobi 6 billion kimbechirira lombi cheta ruterene rwa wakiru rutere rumou
that twe a region na twe imbito kona. So this conversation ire kwa rirwa gutimana kwa tongeria me and support it. Akiwa thini nene na motongere ne kaunti Meru batiomba Karandi mbalire mantuja witi na mbere akiwa kombeka na mashemeno juju kethaju na monoto juju kwetha kuba muno. But gintu kiran kwenda nakyo kuginyangi support intrimano yetu trimene ibo bwega na tutungo tumenye na tatukaigwatithania ja kariba Meru kendenya tutombi gwitinto bya bienare. But as much as itukwariria adoptions tia anabetu na ntobetu ba siasa itubati kumenya Meru tatu abducted madhuganione jetu ati tuteka madhuganione ara atongeria batiombo Karandi baraniria bobongwa kibongwa ara ngavana batetimana senator. We know the spirit of constitution, a new constitution ira twinio ya ikite tiga senator kigitikira gachwira resources the counties devolved functions idure national echwagaira itibi dirikari ugatusi mbecha. Lakini ukejote gara tatu tutekombi kwithirwa senator yetu bakiara na iria governor, it's an indication that uti resources governor wetu bombochwa senator as a team. Lakini tukejo Karandi kukeja kuza muchemano jwa jweki ijo dhidi ya governor bakarande a senator that mwaka jojo 2025 resources iri kura cha national government ikombi kwithirwa ikieja tapped ilindas. Nkuruki awakagita kabuthia atongire bamiro Karandi na mutongire mugongo na ibo cionekanire na kolega kuiganwa untubura nandi butebiri kuthabwicokero kairi ndikana ria twetile last year gi president twetiro tuombiri kwaraniria nonge ukethiria MP aria ariojo senator akariojo MC akario governor akario twetire ki president twarumana twatetania. So it is my personal wish that a time like now itumbo Karandi twaraniria atongeria babakarende twitikaniri nundu into bia Meru ibyo bikora bikaurira ki mantu jaja kuendelea jakora gwatanira na Meru at the end of the day no get asara. So I do feel that as a region to a very much marginalized tinonto totena lindas inonto lindas ibarakira Karandi baraniria, but a time has come being a new year tukalende tuirane this is the late way to go na tubati wetu akiwa kagita kaka atongire babiri Karandi na kinya minister Oruji kutigirinya biboku into bibinge bijane na kaunti Meru ora minister Bangi bokuthira kwao nundu na ndina arua anto twithwa tukukwatanira twina CS Oruji o water utanoro CS o water athira babangi bastima barikia into biao ntura tiao turena no ikugwa akiuga kuromba mbecha ingano na twaleterwa ndam. In fact, in municipality, for example, thina yetu ira nene iroje twenda kuona twakirinda mwimwe kaijire uju oroje na turetere no roje ete TV ne kuminya ora retere anto bao nya bilioni mo kaijire ora wandani akuanikitia 6 billion kwawe muthuri Murioki World TV mutirijo kangangi. Onde chukuru chiambirite guchokwa achiari ni batariritie mathina nkabo jaria bagukurukira kumania na kuitia kwa ngarama ya utoro kumania na bobo ni barombete arimo kukabira ana machukurune na kinya kwa achiari kanya kagochoa BC. Mwandiki wetu wa Nteto Samugaishima na andikithiti mateta ja achiari ba. Mochi wachuka emunde oriojoreto imunyaranyaro wa aritoa bachukuru mwanya barabambiri tiochokera mathomo nyuma ya ukaramuji nkuruki ya mieri yere nonto baru dharura jaro mweri wa Disemba. Bainge ba aritoa bababari na ekano kinene kuigwa bachokete ukomana na chore bago na nkuruki kwa mbiri ya kithomo kia gredi yenge mbere ya ira barari mwanka muthiru. Nasikia vizuri kurudi shule ili nipate elimu. Na tulichokia nkadho na tulichokete kuna time deba kwenda gochoka chukuru lakini batachoka nonto bachiari baba tina school fees baba chokete chukuru ndebo ramba bwinde bothome bwega amanogu achiari iboba kuigwa urito ba murigojo wa machoka machukuru kumaniana wetia kogoro ya itu pumanto maimbia makaya twina thina ya mbeca economy itithitwe sasawa ogu kwina challenge ya mbeca ona kethirwa president na deputy president na bagoto promise economy gucenjia abai da inote kwega kagiti komo nonto antu bainge mono mbura tiromba kugana kotie na maketha antu bo strain lakini wa mono uwo ito kwiranga ibwega gita mama kuriona umwa muthemba ni tondu gutina mbeca
bururi wina maũritũ mengi. Bariuga onto bobo ibometwe nkurukino onto bawetia kwa bei ya into bira anabago bakwendekana bachokana bio cukuru. Thaino kira gento gitetie thirikari itikwenda kwera wa muciari kethera na ana baire batatu agucokia cukuru na kira gento kanda betithitie guru. Into bira twaguraga 2019 na mbi ciande bietetie maita mairi kama kondabo turethiriria indo ciina goro twathii kurutha shopping indo no goro mathanduku wauka ke indo iria turagura mathapuni ona nginyagia turamu na indo nyingi ni turathii tugakoreria ciina mbia nyingi na wakinyiria nginyagia school fees wanayekethiriria no ndito iguru. Hali iko sawa isipokuwa fare kwa barabara wanatuumiza. Kama mimi nimetoka Ngobo kawaida nalipanga 200 ama 250 lakini kwa saa hii ni 400. Nkuruki yogu achiari ba grade ya kenda barela la mikra kirigichano kia into biraba kwendekana bagorera aritwa. Kwina listi turaerwe 2 days ino ya JSS turaerwe 2 days skuru ithiete gucoka nirio turaerwe mbuku iria tubati kubagurira na kuona mbuku uci na goro na ite kugwatika koguo ndingiuria thirikari kindu kia mbere no batethie na mbuku. Ende achiari baba bare na iromba kiri thirikari amwe na kiri arugamiri ba macukuru. Principals na my teachers batu egwire kiri achiari baba takiomba college fee onde achiari baromba rutha rwa kwithuri kwenda nafasi ya kurea fee bakao kiria later batu etegerie kira kenini tukewa tu nakio baba etegerie bathome for the time being na ana tukingangana tona bira tomba kwendia. Oyo ndo kia tomba kuromba thirikari ibara itherie rutero aciari muno rutero mathomo. Tungienda kwira atongoria yetu ni matumenyere na maturaithiririe na nikienda kuria ni indo iria turagura cia macukuru na maundu maria mengi matunyianyirie mbeca na nikienda tuthomithie ciana tutina moritu maingi. Nkiripotera Weru TV kuma muci wa Chuka gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Kurunturene ya Karen baciumiritie gutariria kureka kunganirwa kwao ni makarika ja ana kutejanirwa na kinya kwinyangwa kiwendo nteriji bubone nyuma ya ikarika ria karika miaka kenda kareka kwirikana kwinyangwa kiwendo ni ntumurume ukumenyeka kuringana na borithi muthuganirwa waruan wa ikarika riri netite na mbere kurigirirwa kwa borithi na agakinyithwa koti ntuku ya ruju. Martin Mugambi na rugonoru. Gicigwatana ndurumeni muthenya wegorogoro muthako wa gintu miaka 25 kuma mbari cia Karen na tumire ndugu cia wendo na kana gakari ka miaka kenda kuma thoko ni Kare wandia mwimbikiri gicigo mbunge kia Mara. Theto ino nyuma ni muthuganirwa arekirwa nkono iborichi imwe kwa imwe mwanka gituo kia borichi kia magutu ni kuruthirwo chunkuni agikairwa nkongoroni cia koti na bubu ikuringana na borichi bambari ino tugucigwata imwe kwa imwe mwanka mbari cia Kare kununkanunkira na nkinya kuraithiria ritho gukunurira tuona imbiethiete na mbere ara gukwoneka ta muthako wa chuchumukaria kana gaka hakirikanaga gakugwatithia nthake no gachunkwa gake ga nkoro kenda kaomba kwithirwa akiuma bira kuma rwaria kana ni kirathimo na tito tena inyano eriku au ange bara bakurugumana ana tikare konde kwinora wirutete arugumana mwana wae kogu ndingiromba teromba tutererio bara batugomba kuruguma bara bakumba kuruguma nabo bajukirwe tagaria gwakubi na kana gaka gakari kariuga muthuganirwe goro na arenda gukaruthira ntheto eno indi ngai aratethia uyu yararugura murango gwarira muntu uyu arenda kwendamia nguo untu bura borichi baugite kuringana na ndagitari kana gaka muthenya wegoro gatirari gatonge indi igatongetwe tene kana gaka gakiuga gai muntu gwoyo Lenge ni roda betira au mana luiro weti ora kenda ko tangwa jale to kenecha au video awe kekala kenecha
kumania na ndeto ino ekuru bambari ino cia kare barameneria ekuru bara gutumira twana twari kuingana tu biacara mbari ino ugwati munene gi antu bau yukiria na betu atuere tari mbega tubayukirie sheria ya thirikari na nikenda tukuria ndiguru yetu kwina ana bagwatitwe kia inya na jiari bao baritia ngiripote kandi mauntu mau makunikwa niyo tande mugekulwa kale nuntu ntamegwite ndamegwira gikundini ndauga mauntu mau ni madire nuntu kabogodia ana betu ba sukuru ona bala batiba sukuru kedwa kana sali gakagwatwa kia inya na kana gakira stuka gwatwa kia inya niko tujiete tio twe community ya kale bakiongera boibe bathurite na antu barabari na mitugo teno bakiugaga gutire na muntu mukao mwega omba kwithirwa akiumiria kuringa biacara na twana twake twari gane tutige kwagirwa ndo nta mama bakare tukira gwane tukuruguma na ana betu orera twiciretie tukagabura tumba kuruda no twana bau ni betu na ni umane betu rimwe mwana ariumagaruka tutikumenya akedi Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Itana mbere kurumira nteto cietu ncokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki Nandi no wikire ntumirie ku ya mucemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko cionthe na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cia Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 ciogoro ntuko cionthe kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo ciogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Right on my body, Jumani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Gemi ofisi ya kwetu kia Kenande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurere itibia gani kuambiriria ngiri 3,500 na metha cia ofisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya ofisi iri bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia ofisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathomba gutigira ngugini kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribithia muinde riongera Victory Furniture no thongomio ofisi yaku turingire thimu gukurukira 0748578516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Kugwata ugeni oringe kiri nteto cietu ngicokera na cio nkuruki arimi kuma nterechia
Kathusine na Kinanduba wodi ni Antubeto ene batariritie kurega kunganirwa kwao ne mpithukiro cia njogu iria ciethiritwe ikinyangia irima riao. Ni bameneretie bunene rwangirwa KWS bakiuga mabisa ba KWS nongake ukabagurira chai kenda beja gukuthithiria riboti ya winyangia bwa njogu kumbithia kweza kuri wathara ne thirikari. Nicola Chabare katumenyithie Chionkuruki. Ndogo yule yeke ithano ndara kuambu kwaka Uju ni umwe gwa arimi gati ikaba ingi baba ithirito bakitheta nontu obwa amaithukira amanjogu lo yantu beto kwenda obwira antu bakina ndo ba miundanire inao miundanire mpeketoni miundanire ina Kathusine miundanire imalaene njogu asiete totura gelele nero guo tura inyanginyo sie nao da injo sie totura mwithune to ba kiumike mwe njogu ithame arimi ntere echa Kathusine na ntura achingi betariria aburanjogu ino itwikirite kinyamara kiribo mbetete utachira ndo ba ndikwenda ngano njogu mbetete ndo banda ngano njogu mbetete ndemazuka na motongi nda muntu ane tile koro goko za ibo kwana wario kumala misi tura nyumba na ngunde toy wonia ndo bathena izerungwe zenjou njogu njo gethomba kijimo ruonta theke ankela yena kinyo mborwa miunde yote ngo ya twali mete ni la pe kora biu lakini tutokombota tukanona ntonjo unire ya miunde ya tu yonde nokwimwa wora ndira ndete bya kora nonto ni imbondi mwira ko yote inya woni njogu ile yero tuko ndenda kwengana na njogu nda kwengana na njogu nda wanda ringwa mongo uwo kuona ngete tamuka kaka njogu ile ndere mwanka mwari no nyumba utebira atire kinyambika nambio tha itokwaria ende ni weregero bako iburathirere nikandingira na bako thimu ndabera bambejire royo kwinenya thine njogu na kinya sukuru kwa tu kana bate weta na tu na muzie tutarite na mangabana no te mendeleo to ne tabe wantu bau no go turi ya thina go twika ya ku ambu no ntu bwa njogu utozumbura kinyo thato tombe kuona mbure nyinge antu bena mungau lakini ogenda kuona mungau yo mundane yonde yaro njo yathira antu baithine ne bari nyampempe ni ri ikathira lakini antu baero kura antu batichi ngwisio na babu antu beto anko bura bwetara atongorire ndi tare ni muntu uroka meathine nu uroka meathine ra wene Rwanda kurogwa muntu na ero kura akaringirwa thimo akaigwa njo irogwa kwa nogera kwa gukinyango injo kanjo na njogu itekinyanga na Rwanda eyo thikeri anto uibwa mathinero na bena yo ombo batethia wero kura ni sauti ya mwananchi nkuruki bakimeneria arwangiro KWS nontu bakira bakuwa kinya bathi kuringa ripoti ati njogu ikubanyangire into biao kinya nono mbeca bagwetwa onto buraba kuthina mbe na kuona anonto bakubanyanyasa muno nkuruki njogu nonto tutura usiura tutona nyamuntu KWS ariku na kinya kweria kuona kuthubutu utibari kuthubutu kuya turara wa kimangi kwa data kwaka na kuambu na kura tulia yakatote MP ka MCA twagende bwesi bena muchetho ware mwananchi o kawaida ware kuona mwekoro ntoyo ureri munda no kuona mwekoro na mathina ya muthemba alafu etogende bwesi arora agera ku report njogu bathi ku report ya 1500 bawete nyambe leo wetu mbeza 1500 se korea ngirizele korea njogu ku report yombi leo wewe ngwe maoro weteta nae lakini njori njogu yongwa orerete miunda antu beto otintaibwa nara ombi njogu we ku report wa mbeza cia no miunda ko thira ba to tolele tinyuma mbere batu kweregera ke to yotethu kuma Kathusine antu beto kiongo Gebe North Petan Class Chabari. Mukaririgite wa kamiti ya kwerekeria maguri jamira niwe Dr. James Mithika ni areganite na miario ya Senator Kathuri Murungi ya kuga ati niwe utongeretie uchoi bwa thoko ya mira nthigurune ya Djibouti amwe na kinya kurugura mianka ya Somalia. Kuringana na Mithika guchiumia gwa Kathuri ni mpongeri ya jarewe na abunge ba Ameru bethiritu bakigwatanira na Rais Ruto kenda kumbithia mantu jaja na ndini amuriti gutiga burugo tumira mira kwiringira ndebe. Dennis Mugendi na Chotariria.
mantu jegie kuona thoko ya mira nthiguru ya Djibouti na kinya gutungatira mianka ya nthiguru ya Somalia irugurwa ni kenda mira igendagirwa kuna barabara. Senator Ameru Kathuri Murungi ejite asereri na gutonyera rwimbo rurikitie ikwinwa na itandegwa kwithekera thiri na gukimenyekana gatio iciere njau buburi kuringana mukaririeti wa maguru jamira na muguka rwangine rwa urimi Dr. James Mithika Ntongai uria kwathira buria bethiritwe bagitungatira mantu jau kuma tene agwatanirite na bunge bathatu ba Igembe, Julius Taitumu, Ndani Kiri na John Paul Mwirigi. Ndereva nawe ari Rais William Ruto. Ni makarika yarakarikire Jumamosi rira senator wa mwena wetu wa Meru Mheshimiwa Kathuri Murungi urori deputy speaker wa National Assembly na ara Senate arathithire mucemanio na antu betu a biashara na ara mwena wa Meru town. Kambira antu betu nikiambiriria ati unintereti na nyamu kamiti urongi turi nwe kiameneke kamiti ekwa wita wa Musa wa kuma Kiengu atireti na kinyamu kamiti urongi nwe umite mwena wa Ntwamboi wita wa Kamenchu wanto ikiome ata ai barua ya wita mushemano niyo tukithira muno tukienda ni burari wirigiro wetu twetwa nikendenya batu tumba kwa antu betu kalono kidogo ka amantu yakinyite nontu kuma tutonyo ofisine tariki 26 mweri wa 8 email yakwe ithatu ine ikulukite na ita weiti mbarari antu betu kibera ibethe bena wirigiro nontu Murungu na atethire tumba kumenya thine miranimbi na nate tukapatethia yumbe kuruuka. Iji nacio ni mbisa na ndwaria cia ugatene cia James Mithika gukirikana wa ndiunga cia nthiguru ya Djibouti na jumbe ba nthiguru nterene iji na rwa gukinyanirite ndege kweja no thirikari ya kugendia mira na matunda jangi nthiguru ne eu tukwenda gutuma more samples kenda ikinyila bonka kona ya Djibouti na kikiu thirikari utunengera yora totora kwende mira no ngaberete mantu ariko kabo kanene mutu watuwile ngwenege ngakuromba uwatanire na ayumbe bathatu bembe Mheshimiwa Taitumu, Mheshimiwa John Paul na Mheshimiwa Ndani Kiri nonto safari tuitanite nabo mbampa to mbampa nibo batuikaje nyoka ministries ya trade na nteko mnyare kuwa norite ya waziri trade no ure kurarite nonto mwangatha ito tena minister trade bati ofisine lakini kire kametera woni irande chairman na ampete director ke wetawa Limo director Limo atomi waziri trend inkara thinoe so we nteko mnyiri urire waziri Russia ende oni Indiana muntu minister trend dene kabiti noko orandia no agriculture na nyandia na unyo foreign affairs kenda tumbo sukuma muri oyo ende mutanoshe no ntukweya batwe uinde chairman mira na batu turaimba mira turua bwonkoroke yo tuwatia utinde kamuri oyo twamu pokea njara ciarami nwene ndeya neye atwati akimenya muleko kwi oyo kinyite na batwe kurubonda aburi antu betu ote mashindano twina yo na nchoke nkatho cia mwanya muno kiri ajumbe betu bathatu including muyumbe wetiania urore cia wa agriculture Dr. Mutunga togwiro te mashindano tukwenda kuleta miraene ote mpatho tukwenda kuleta miraene itu sukume arimi bone mbecha kiondone batonge bakamenya bobongwa no waritire ngwe na nyeba ko itende toritire ngwe thina imbi so twakaraka tukwenda kushindana nonto thina ya mira kanteto isukuma wa cia kinya wikinyete ikambire kuthangalanwa rindi so Mheshimiwa Kathuri utebwo kwambire bo yaro iyo watane na bonda eta yumbe iyo watane na kamiti yakwa migambo ya James ariuga mira ikaringwa siasa nayo kiria kirioni ngwataniro ikwendekana na arimi na biashara bagatetheka bwe atanosha bembe na mireri mawana nya tigania east bokenda twethura nende igyo kanya koneka ko twathurana ori tuona kawelu ndene ya kuntu kurari ki undu bukareka kutuika kwe muntu nori ko ukeyate atiketo oye kundi fulani atie kundi fulani ambire kone kundi fulani kainge twira abatu tutwatanaira lakini kankwenda kwira ene bodu kuthwania antu biashara ba mirana arimi
ai batiwatanira na wikashia urikashia na manto ya yare ati tutiwatanira iyakulukwe ni ita. Dennis Mugiendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni aritite mukana kiria kandarathi baria abagukiria maguru na gutuma mirandi ya thirikari karima. Augite thirikari itetikiria uthau bwa muthemba jojo na mukandarathi uria utiukaukia maguru no kagatunywa kandarathi iria nenkeri. Kindiki arite jaja ari mwankene jwa swam juria jogwatithanagia Kenya na Uganda. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki alalentereja swa mwakani wa Kenya na Uganda kile kuthingatira wa kibojero bwa mwakojo kienda gukiria utingo igatigati kande ya Kenya na ande ya Uganda. Muradi ujo kilegagela kurugoro kwa makui wona wareka ni rais wa ande ya Kenya William Ruto na rais wa ande ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Sasa tunaenda kuharakisha hiyo mambo ambayo imebaki ili kituo hiki cha mpaka kifunguliwe rasmi na rais wa Kenya na mwenzake wa Uganda katika siku ama miezi chache ambayo iko hapa mbele. So this is about trade, but it's also about people-to-people interactions. People-to-people interactions are important because the two countries share many things. There are so many commonalities across the border. Akiari nyume andiunga ntereino, munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni anenkanirite mukana kiria kandarathi baleba ukuamithia miradi ya thirikari kagitakala thirikari rais William Ruto ithiritwe kimenerua ni gukwama kwa miradi. Kunao wanakandarasi ambao wamelipwa na serikali ili kutekeleza miradi fulani, lakini hawajafanya ile kazi ambao inahitajika. Ujumbe wetu ni kwamba haitawezekana mwanakandarasi yoyote kupokea pesa za umma na kuchelewesha miradi ya serikali. Tutachukua hatua papo hapo. Hakuna kungojea, hakuna maswali mingi, kwa sababu kama umelipwa na hujafanya ile ambayo ulikuwa umetakiwa ufanye, hakuna haja ya kupotezeana wakati. Kindiki akiuga mukandarathi uria kathi na mbere ukwamithia mibangi ya thirikari agatunywa kandarathi ino na ithirwe kinenkero mukandarathi ungi. Tutatamatisha miradi kama hiyo ama kandarasi kama hiyo, tutafute wanakandarasi wengine, kwa sababu hiyo ndio dhamira ya katiba yetu na dhamira ya huduma ambayo serikali inapaswa kutoa kwa wananchi wa Kenya. So we'll be very merciless and ruthless. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Aciari ba cukuru ya Esege Kweyari Primary gicigo kia Mbere North ni bakenete ni untu bwa kuthithirwa cukuru yao na kigina kia CDF baugite bari na witikio nandi mathomo jagokira ni untu aritwa bari na rera ririega ria kuthomera. Nawe akiaria mubunge wa gicigo kiu Geoffrey Ruko ugite bari na mubango jwa gukiria kithomo ntere unarietwa Imarisha Elimu. Ito ni John Nyagereri na ndirona kuringana na bare turutetwe cukuru turutetwe barasha tondu mbere turai kundu tutarai kwega no ri mavinda mama nĩ ndirona turi nita muciari waku gĩpiarĩ nĩ ndirona kuri kwega na mukono kurwa maundu mengi mukanda gutwekerwa kuo tungikena makiria uguo anerutu rwakenu mundu amawega mara turona kuo tutirai na irathi cia kwigana na riu turona twina utheri mwega ciana cietu no ikande kuthoma na njira ĩrĩa yagĩrĩire makiumaga vandu vathaka. Yale yametendeka katika shule hii yetu wakati huu haijawahi tendeka tangu serikali ianze kutoa pesa ya CDF. Ile ilikuwa inatoka, ilikuwa inawekwa na condition ya kwamba watu wanaletwa kufanya kazi, lakini wanaambiwa hata mwalimu wako anauzishwa ili kazi ifanyike. So vile walikuwa wanafanya kazi, tunafanyiwa kazi duni, hata kulalamika. Tukienda kulalamika tulikuwa tunaambiwa hiyo pesa si yetu.
Kwa hivyo tusinungunike, tungojee ile kazi wamepanga wafanye. Lakini hii ya mheshimiwa Ruku tunafurahia kwa sababu imefanywa kwa mpango mzuri na tunaona mambo imeendelea vizuri. Hata sasa Gikuyari inaonekana iko na sura nzuri ya kuonekana kama ni nzuri ambayo inafaa. Zamani ilikuwa inakaa kama mahali pamesahaulika. Na in fact tukiongea juu ya shule hii yetu ya Gikuyari iko karibu na town, lakini ilikuwa imekaa baya ya kwamba hata sisi tulikuwa tunaona aibu tukiitanishwa nayo. Lakini kwa wakati huu hata sasa nikisema mimi ni mzazi wa Gikuyari na ni mkaaji wa Gikuyari, rafiki yangu akija kunitembelea nimwambie hii ni shule yetu, atafurahi kwa sababu ya ile kazi imefanyika hapa. I am happy about whatever has happened in my school because grade 9 class has a beautiful classroom through the renovations of CDF, and I'm also impressed by what has happened, whatever is happening, because the face of the school has changed, and I am believing that my school will perform better through the efforts of the CDF. So I am so glad, and may God bless whatever is happening in this sub-county. Tumefanya miradi mingi ya mashule katika eneo hili yetu ya Mbeere. Miradi ambayo pesa tumepata kutoka serikali kuu. Tumehakikisha tunajenga madarasa ya JSS ambayo inaendelea. Tunaweka shule zetu tiles. We are doing total facelift of our schools. Na najua hawa wananchi hawa wameona ile kazi ambayo tunafanya ya kurainisha shule zetu. Mumeona jameni? Mlionuka huu? Kwa hivyo tunatoa shukrani mingi kwa sababu hii pesa yote ambayo tunatumia inatoka katika serikali kuu, na tunashukuru sana serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Munini wa Chibokiri sublocation ya Irumani we Jane Muthoni ni aritete mukana kiri abiashara banchobi na kubera uria ukagwatikana kienderia ana bachukuru nchobi agakirimana na watho bubone nyuma ya ana kathumba gutirimwa bakinyunyaga nchobi mbaenemwe nterechia Irumani akaniti kinya ana bachukuru wetaga kuona mubira jwa maguru na aria nchobi kwenderwa. Samugeshimaga atumenyithie mukana ikire irabubira ene bakwenderia aritwa nchobi na nkinya kobaiga akiri guntu gwa kwenderwa ni tontu bwa ana kwithagirwa bakionekanaga irabun bila bikwendwa nchobi na munota orua kuyana baraombete kugwatirwa irabuni eria kwa yeruma na badi polisi kankwenda kwira jiari kuma muthenya jwa omndi mujiari ni amenyere mwana wae endage kumenya ni kumwana ari na ni atia mwana wae akuruda kiaria gikaro na ndeki bande tocha buchibo weruma Jane Muthoni augite tayari kuri na guntwarito kuri na irabu mbarino chieruma ira na batakinyetie mianka bakwithirwo kuba kenyunyaga nchovi antu barana bobaetwe barwa bakuga bena license jia kwendia irabu onabo bamenyerere batikenderie mwana wa skuru nchobi nibetagia ana ibande na benda kumenya mwana uwa aumite ku. Muthoni augite makinya marito makiwatho makathukirwa ene irabu aciari na nkinya na bonthe bara bakethirwa bari irabuni indi romba riakwa ta munene ni aciari bamenyere ana na mwana no umwe atigakinye kirabuni na endia ba irabu onabo bamenyerere batigetikiria gutonya kirabu na tugakikisa mtoro kagwatwa kiendagiriana ba skuru nchobi kirabu kiu kiae license yae igatuika cancelled muthiara kanania nkinya na kuonwa mibira kiri irabu na mwonogu ona mibira nenkuga ana ba skuru batigetikagirwe kuona mibira irabuni nikanda ugantumirieu na ninkwende kinyira jiari bonde onatoberu make okura kunde mujiari na mwana wa skuru ari tumenyereniana na nontu gutigi ntukinge tumba kuba tatigana okidromo kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.
hau ni otu akinyira muthejo wa ntoto chietu cha Weru themwe itana mbere na kukenera mibango ndene ya Weru TV 3:30 ngachokiro waja mbeta Maureen Kinya muona niletwa mathithio Purity Richard.